O ito papunta na ako ngayon. Ito itong kay park. So actually guys, rin naman sa akas lang rin. You know. Takalabo nga dati rin. Unang pingwada na lang mo. Mag-isang dala lang. Mababala mo rin. Kaya man sana sa rin. Ayan. Yung garden dalaan tala. Puring garden. Dati lang. King palibot ng garden da. Bawa. May itong aplate ito. Ito. Ayan. Makabox na eh. Makapalibot lagi ng side. Flowers. Ay ba't king kilo? Vegetables. Something na eh. Ay ni po. Ay ning lagyunan ning kaya. Pine Street Community Garden. So kanyang Pine Street ini Vancouver. So ay ning kaya lang stock room mo. So ini dakal no bunga rin nang piklakoda na lang. Gumadan minaribes na lang. So ayan. Ayan po. Pangasanting payo. Oh, ini pong kain ini, tanaman ini, vegetable ya po, ay, puro siya po ini, no, pangalati, ayan, no. Ito pong blueberries, sa papo ne. So, karakalda rin yung bala, kaya kung wala, ano rin, orchids lata rin, eh. So, punta na po ka rin, guys, yan, ne. So, rin po, rin tanaman na rin, bala ang broccoli, broccoli style, bala ang broccoli, yan, broccoli. Yung iba, ayan, no, tilanta na mga kukulate, ay, ni. Yan. So actually payarin ni summer kanya next month, September. 3rd week of September. So ini po kaya ini, bay leaves siya ini, laurelia po ini. Kuha ko rin kanini. Pinuto din yan ini. Hindi kayo kumakuha nini. Para ko dati kuha kanini, pepa lang yung kulo. Bay leaves. Ayan, magkahit ang bandagin po. Pakit tayong garden niya. Actually lang yung gulay kayo, ko balo lagyo eh. Ayan o, kamatis o, ayan o. Ayan, kamatis. O, pangaragula kamatis o. O. Aray naman dito ang malating kamatis. Dito ang vegetable kaya rin. Itang ayabi laging kaya rin. Salad. Ayan po. Ay rin, hindi. Kukulati lang, dakal-dakal kaya ini. Upo o kaya, ano kasi. Itang cucumber. Ayan. Ayan o. Pasanting na eh. O pangasanting bulaklak o. Kaya ba't kayong libutad? Arin ting guli o. Ating lettuce. Kaya ko na ba lagyo rin nga. Akay ko lalagyo rin kayong ungay. Kaya ko na makas kakaning nga libakin eh. Kale. O. Ito naman kaya repolyo ini. Ayun rin yung kale. Yan. Kaya bala mo pulipulpit lang. Kulo kaya lang mga bala mo bulutong lang. Mamuluktong lang. Ayan o. Ini repolyo. Ayan o. Halala po magkaila pa. Ayan. Reni beans la reni. Ayan. Okay. Ayan galing. Ay hindi ting apple ken. Ito yung bunga itang ken. Kasi yung gabanti ken sarili na initang kaib. May kaplat. Aren ring apple. Ayan o. Lapitin tala. Ayan. Aran ting apple. Diba? Apple. Kasi mo kaya lamon eh. Please don't pick up the apple, ano. They are not ready until September. Oh. September ka no. Sabi lang. Please don't pick up my plants. Thank you, Danji. Oh. Kaya oh, yan oh. May tagi ya. Cucumber ya. Pipino. Cucumber. Ay, hindi saan ay nareta ng apple. But sunflower. Ano? Ini oh. Raspberries. Raspberries. Oh, yan oh. Raspberries. Yan. Yan. Ito naman blackberries. Ay, ini. Blackberries. Blackberries. Mamunga niyo. O ini bala mo bule. Ita. Okay. Ayun, banda taping garden. Ito na papuntahan yung work. Ito yung work train. Banda. So, lawintala pa ng garden kayo ni. Kapampangan po in Canada. Summer vlog. Yan o. Ano, sandi nga kayo. Yan eh. Ayan ang kamatis o.
Ay, eggplant. Bago mo siya pa yung eggplant. Ayan. Ay, arin pa rin kamatis. O, arin garakal dahil. Ay, tapang ragul dahil kamatis. Murta pa yan. Pangasanting nga kayo. Flowers. Ay, ini santing daring rose. Wala mo rose le. Roses. So, santing daring sunflower. So, arin pa rin pang salad na kayo. Pang salad kamatis, tomatoes, salad. Yan. Our not so sick but garden. Okay. Santing yan. Ating kay ni, ating loro kay na ita. Loro yang kay. Prap. Pamata ko chini karetang kay. Karingwak. Karetang crows. Crow. Yan. So, yun, uro summer. Okay, dakaluklukan kay ni. Mag-stay ko kay ni. Yan. Ayan pa. Rosemary. Abang luit Bahay ni Baksain. Ay, kasanting nga kayo. Ayun Ayun ni sunflower. Santing na Ayun At kakananin mo. Itong bubuyo gos. Sa pande. Santing na. Ito. Bee garden, dakalabi kayo ni Pangasanting na kayo.